классташтар бирге окуган, ойлой калсам жүрөк толкуган, балалыктын таттуу күндөрү эске түшүп ойлоп турам. Сабактардан качып жакпаган, кээ күндөрү сабак жаттаган, мектебимде өткөн күндөрдү жүрөгүмө бекем сактагам. 10 жыл өтүп сагынышып кайра жолуктук, бирибиз жар бири анда али колуктук. Ал кезекте али бала бойдон экенбиз, жаштык жалын өрттөйүнөз түрлүү жоруктук. Сонун күндөр өткөрдүк, оюн күлкү шаттык көп көрдүк. Алгач сезим сүйүү ойгонуп, бойго жеттик кыйла өзгөрдүк. Тагдыр жолго түштүк тарадык, баарыбызга бакыт кааладык. Күндөрүбүз жылга айланып, жолууну кайра. Жеңилчү, сурамырдатайлы. Эки күйөө бала теңиз анамдай кылалы сөз тушейден тоғын тоқтоп тұралык. Мен бұл жерде Имашева Айша эжемди чакыргым келип турат, кол чапкаңыздар. Биз Имашева Айша эжемге жездебиз менен келип бериңиздер. Кол чапып коелу. Жездердин аксакалдарынан улуулата баштай турган болдук. Мынакей жездекебизде. Мен ар бир 3 жылда, 2 жылда бир той алып барып турам. Ушундай жолугуш кечирин алып барсам, ар бир Имашеваларды көрөм да. 61-ин көрөм, 58-55-и көрмүш керек, буйрса. Эжекелерimiz көп токтогул чоң атамдын кыздары көп экен, буйрса. Жылан тойдо жолугуп жүрөт экенбизде. Ташкуда калдым бек. Trudowna rozpoczęć, pan punktów przysługę Pana samowa, 4 dni, potem oczekamy na nowo, teraz się prawo sobie to ono nie wiem, ja na się prawo. Yaşlı iyi gider olsun. Biz naklustan biraz rahatça çok böyle rahatsız duyuyoruz. Kim istiyorsun? Bizden dostlar. Baratos cadeto e grupos alaios. Bazı bir bazı gün olsa da bazı böyle büyülüp kökten beri görülen klastaşlar, bayışlar, bazı görülen klastaşlar. Bizim şu bayramımız futboldan 45 yıllık bayramımız. Şunu uyuşturgan bizim yigitlerge, gelinlerge, ayaşlarga barınlarga rahmat. Barınlarga densoğluk olsun. Özüm olsa altınday bolan klastaşlarım. Barınlarga бүгүнкү bayramlar менен куттуктайм. Barınlarga densoğluk doğruğa, ömürler uzun bolsun. Her ikiniz үйүңөрдө тынччылыk, бейкуттулук болsun. Bala çaka, nebere, çöөрдөр менен
бактылуу карлыкта жашайлы баарыбыз. Жакшы күндөрүбүз көп болсун дагы мындай жакшы бактылуу карлыкка жетели. Бүгүн кубанычтуу күн болуп атат биз үчүн. Баарыңарды көрүп кубанып атам. Баарыңарга рахмат. Балдарга, кыздарга, аяштарга баарыңарга. Ошол баарыбыз ден соолуктуу болсун. Кудай буйруса, буйруганда күнү 50 жылдык болобу. Дагы бир жолугушуу астында аман эсен болсок, жакшы күндөр бардыр деп ойлоп атам. Кудайдан насип кылып турайлы. Ошол баарыңарга рахмат. Оғылыңыздар, баракелді. Адатта салып қоспайыз. Кезде барын режекеме шылтай береді кес, барын әне. Азыр бейт бар дөңгілер. Бардың шақа берді. Қой терісінің жанынан бірдеке болатқан жоқсыз. Үй оятқанды іштеген алып қойсын. Рахмат. Өр жағынан бермесін. Режеке, қыздай бермесін. Мен емес, сіз менен жаңы жоқса мен сезе отам класстастары сіз бары сіз күтіп отады әйттім. Бұл жақпай шықын әке. Келгіде сыйлашалы терілікті, мейманбыз біз бізге. Дүйнөгө түркүп болгон ким бар дейсиң, жашайды кир сактабай динибизге. Дүйнөгө түркүп болгон ким бар дейсиң, жашайды кир жөнөтпөй динибизге. Бул дүйнө белек болду жиберген, эркинче жашап өтүп тегири берген. Ой болбойлучу бул өмүрүм, ажалды айткылачы кимдерге. Ой болбойлучу бул өмүрүм, ажалды айткылачы Yaşlılıkta birge gülgün, yaşının yaş eklenin yaşırmayın. Yaşlılıkta birge gülgün, yaşının yaş güneştin tartılmayın. Yaş güneştin tartılmayın. Жездем айтты азыр. Аз жаңына жездем айтты. Мынауға сырттан келіп жатқанда. Ай, жарчы, помада жігіт, мені келтіріп бұрдасаң, екі олды да деп, түнімен ұржаттан шыққан еді. Енді біреу бітті, да біреу қол шақырды. Жездем жаңына айтқан, түнімен барақ қармап жатты, пешіне қойып. Билеп тұрамыз. Yüreği çişip keteli örük sarığa, sunuşumdu suranam çiçek akpa. Ayrıl gün yolup sündüzüm, sıyınalı bir gelin, sıyınalı bir gelin, aklımızda. Sıyınalı bir gelin, aklımızda.
Var mı oğlum Ejeke? Şunday yaxşı bilet sürgön. Bulutlarını yanaştırıp ediniz. Bir tutur jolulukta bir samaşıp etkileri Yaşnabаев'ga samaşılan bileşkenler oldu. Arttın ay ошол сайызды мезгиле сиздер бүтүп жаткан жылы олимпийский жыл болду деп улардан ошондой жыл беле 80-жылдар эле олимпиада жанагы мамалактын сүрөтү 6 кольцо миллион ошол жылдар аны бирде футболку кийген байкелерибиз мен менен чыккендер ошол жылдар баары ошол открыткалардын сүрөттөрү дал кече ар бир үйдөн кезип келсе болот анан ошо сиздер бүтүп өткөн жылы олимпийский жыл деп маке 1980-жылы Antana Ulay'dan 70. yılı, Afrika'da 55 yıl. Baytan beri söz adanın başına aytmada cihanlıklarından aşık çeyrek oldu sizlerge. Men hazır ejekelerimden bir 3 ejekelerimden emes, bu ilk stolda ejekelerimden kayırında şu sizlerge bir yakşı bir belek peçkeklerimiz gelip durun. Ejekeler, maşinanın atlar demiştir, maşinanın atlar, birinci ejekelime getirmeye. Motor. Maşinanın atı. Yok aytasına baykelerden tutamazsın, gezdire ejekeler. Yardım verilmeyi yok. String geliriz, hocamız. String değil. Yoo, ejekeler. Bunlar 2025 yılda engisiz. Özü sayfanlardaki sonunda. O adı atlet zamanında zor damarda ejekeler. Mercedes'e? Mercedes gerçekten. Maşinalardan atın ayttık. Evi baykeler hazır bu ejekelerin men suragan tapşırmanın жооп бересиң. Президент стебесин. Сразу бересиң. Унутпай кал. Машинанын атын ayttık. Эми мен токтогондо микрофонду мамлекетке берем. Сиз бул запчасты. Айтаман ойлоп бериңиз. Siz zapças. Motor ise sizin motorla yapasınız керек. Başka yerlerin var. Çünkü yeni bu ejekeler baykeler siz yardım vermeyi yapmayın. Yeni çünkü ejeke yapması gerek. Hiç kim yardım verirse bu prezident şuradan alıştıralım. Yeni zapçaslar aytası. Gel başlara. Aytır. Kabin adı. Döngülü. Kıvrıl. Olmaz. Motor. Siz motor deyip çok aytamadınız. Motor. Eski. Yani motor deyip. Haydi başlar. Haykalar. Döngülü. Porsche, Tura. Кольцо. Скорость. Скорость. Ой, молодцы. Жақын тұрады. Bitti. Al egzamin bitti. Vücut egzamin жақын қалды. 1, 2, 3. 3'tün ordudan kılavuz. 1, 2 aytабыз. 3 aytабыз. 3'tü ordudan kılavuz. Hadi çeker. Başladı. 2. Bravo. Dayanık oldu. 1, 2. Azamazsa. Başla boyu. 3'tün aytaytırız. Ejeke bize 4 deyileriz. 5 deyileriz. Boktoğun 3 aytayırız. 1. 4. 5. 6. Böyle denizde 5-6 olsura ne koşulatayız size, ne size koşulat. O alan tuttura. 23 kere ejekiler. Akıl tartışmaz kaldı. 3 köpüler kaldı. 1, 2, 4, 5. Altın doğrusuna. Yapalım. Şimdi oldu mu? Hayır bir aytalık koy. Ejekiler. 1, 2, 4, 5. Şunu istedim. 5. Dayanık olursa 2. 3. Riske. 2. 4, 5.
Töreyle 5, 6. Men to'shloqda istedim. Töreyle etiklar. Men taxta qo'yib o'tirib qoldim. Men tamoshada mesjidga boshida o'sar tura olganimda. Jumqat qo'yib etiklar. Har bir jumqatni manday o'yin qilib tamoshada boshqa. 1 Neyse kontrol. Ben de bayağı iyi karar. Ne bu? Yeni 5 lira. Olsa ben olsam. Yeni 3. Yeni bileceğimde yeni 5 lira olma. 1 2 3 Ama sen o kadar görüyorum. Bana oyun da canım. Amca siz mağdur kaç dolar mı ettiniz? Yaşı gitmesin. İstediğiniz takılıp periyon takılıp istedim. Geliyorum takılıp da gelip bayık çevirip hayır. Dediğim lütfen diye de siz yapsana takılın. Rahmat oturuyorsunuz ama. Yeni uzatın sesini teşekkür ederiz. Oturunuzlar mı? İskence derdik. İskence de gelmezler. Ayşe. Ayşe'ye geçeceğim. Mağmuna gözü, mağmuna egemendir zamanından beri altına zatı yüzüne ağlar bir oda tutasın. Uşu kişinin çoğantasını dağılalar. Uşu adayının kançalığını sıkılacaklar atın emeği olsun. Yakışı yerden egindelen ölçüpler ve danslarda Uşu adayının ne veresine böyle çıkanday bilik sapa, kanday boyu çalıklar alırken arkasında yıllar oluşun geçirir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Алар мәліметтер шүрлер шу, бірімізді көріп ұшындай жақсы үйіпті отырғанымызға ескені бір қойда сағамызға берағыз. 82 жыл оқығам соңына бері 23 жыл болды. Үш баламыз бар, бір қызымыз бар, оқымыз бар, осында құдайға шүкір. Ayah kasih tahu, waktu baru pas,
Işlemizde ayılacak yaptığımızdan sonra ayrılırsa üniversitenin merkezinin arkasından ayrılırsa yapılıp yaş kalkta geldi. İş uçta 5 yılda bir işte alırız yaraşılır. İşlerin yeni tezgahı buyuran burada aşklardan sor çıkaratan su o boşmayı paraşüt çıkaratan bu en yaxşı немеге денсаулыққа пайдалы жанды тазалайды осының еңбектері бар мына толықтау ескерту сияқты шындай болады да жашаулы тұрмыс шарты осымен Құдай тағаланың көшеде башқұртып алып деген айтты қайда отырғандар шоқына құрап Ayşe Köz'ün yüzünü atmıştan bir boyu koy dedi, bir koy. Şu dostlarlarından ayaklarından toparlamak istiyoruz. Geçindirirseniz yeteneğin toparla başlıyoruz. Geçindirin. Demeyeceğim. Göster alma koydu. Biz siyah görmüş olalım. Ana cayma cay. Bu özün üstüne toparlamak istiyoruz. Burada proteist ağzı kezinde bana özgürlüğünü anamdalı bir de kelime benim sohbetler koyar. Ay bereketi. Bu sizleriz özgürlükün ayından ayınlarımız altında geçeceğiz. Bizleri sonunda konuşamayız. Burada koyacağım. Benim aşağı hırdı yezet. Burada eski. Kuşu ağaydın urpaqtары uyan kılgan жоқ, Ağaycan çamasın geldi de bunu isteme. Eceket ırgezeni sizden kütüyoruz, siz ırgazanız, biz muzikanızı jıl, şahan şükürtür jasayız olacaklar. Beni altında boğun taslar, benim yarışpasadan bayağı video oturttuğunda hem kalgan karlık yaşı olsa alışın bak bu karlık pesine kadırlık armızda bak bu devletlik armızda yaşap kalmadığına durmasını görmüyor nasip desin. Bak bu boyut yaşayın derin bir sapığını. Bal bolsam başın tatayın, başımda sağa batayın, muhabbet taşı yürekten baktılı bulup yaşayın, muhabbet taşı yürekten
Рахмат Айша эжеге, жакшы тамагыңызды таттып болсын, алдыңызда келген. Эжеге, призиңиздерди алып тамакка караңыздар, тамакка отуруңуздар. Азыр тамакты чемпионатында тоғызды топта сойды. Тамақтан кейін мен сіздерге бір қандай жаңылмашты, же болмаса қандай табышмақты айтарыңыздарды мен сіздерге баяндап кетейін. Бұл деле елімізде айтылып жүрчү эле табышмактар эмес, жаңылмай эле тактап ушуну айтып берип койсок болот. Бул төмөндөгүчө. Биз баягы кыргызча жыл сүрүү боюнча жашап келет эмеспиз белекелер. Кыргызча жыл сүрүү менен bizde жолборчтор бар, коёндор бар, Bizde основной эле коёндорчтор бар. Коён деп айтылатындаки 60-жылкыларда, 62-лерде аралашмак жолборчтор бар. Ушундай келет. Мен азыр сиздерге бир тапшырма берейин. Жыл сүрүүнү мындай кылабыз. Тамактан кийин ушул тамаша оюнду ким такабай айтып берсе, жыл башы чычкан, бир кайталап берейин сиздерге. Жыл башы чычкан, ой, жолборс, коён, коёндон кийин балык кетет. Эстеп туруңуздар, мен ушуну кайталап 12 жыл сүрүүдү так айтып бериңиздер. Балык, жылан, жылкы, кой, маймыл, топ, дорус деп турушмай, топтотуп жыл сүрүүдү айтып берген кишиге биз жакшынакай белектечкерди карабыз. Экинчи тапшырмабыз. Политик эмес, сирен эмес, кыргызча аталышы. Бейшемден баштап, үйшөмбө, жекшем, ийилешим кандай эреже менен кепиңиздер айтсаңыздар, такабай айтсаңыздар, буга приз бар. Үчүнчү тапшырмабыз. Жакшылап буга кенен болтуруңуздар, бул табышмак. Эми сиздерге айтып коеюн. Ар бир үйгө керектен каражат, ал нерсени адам гана жаратат. Бардык нерсе түгөл болуп турса да, ал нерсеге тең келбейт экен эч бир зат. Мына үчүнчү ушундай табышмак. Кайра айтарап коеюн, үчүнчү табышмакты. Ар бир үйгө керектелчү каражат, ал нерсени адам гана жаратат. Бардык нерсе түгөл болуп турса да, ал тең келбейт эч бир зат. Бул эмне? Ар бир үйгө керектелчү каражат, ал нерсени адам гана жаратат. Бардык нерсе түгөл болуп турса да, ал нерсеге тең келбейт эч бир зат. Ал нерсеге тең келбейт эч бир зат. Бул да бир вариант. Эске алып туруп, Гүлнар эже. Бирок анына жете албай калса, силер тамак ичебиңиздер, мен ушундай силерге оор деп сөз берем. Силерге бир кайталап коеюнбу? Тамак ичип, ойлонуп отура бересиздер. Ар бир үйгө керектелчү каражат, ал нерсени адам гана жаратат. Бардык нерсе түгөл болуп турса да, ал нерсеге тең келбейт экен эч бир. Тамак ичебиңиздер, 5-10 минуттен буйрса, ушундай улам бересиз. Тамагыңыз даттуу болсун. Тынч отуруп тамак караңыздар. Сиздердин кулагыңыздардын бужурун албай, биз тынч отуруп жагымдуу музыка менен тамакка карайлы. Тамакка турабыздар. Күрүш Бекова Айна Билежекебиздер, Сценарио Россия эжекебиз. Келиңиздер. Колжага карап келиңиздер. Келиңиздер. Мен алтындай болған классташтарым, жылыңыз құт болсын. Жашақай 5 жылда барымыз алтын башымыз аман есен Жашақай жолып атабыз. Құдайым бұйырса кейінгі дағы жолдушыларда аман есен келуге жетейді. Анам бүгінгі жолдушылығы біздің балдарымыз Аяш келіндеріміз алтындарым Жашақай өсіріп, бізді қуантып, қуаныштан не ғана сөз айта албай, толқындан жатқан ұшырым. Құдайға шүкір, барымыз әркіміз үлгілері, орын шағалып, балалық шақалу, Құдайым көп болсын ұшыл, жақсылықтарымыз көп болсын. Әркіміз ой, өз үсті топлы, шындай
убакытка жетелемебиз. Бирибизди сыйлаганды, бирибизди сагынганды баалап турган мезгилибиз. Анан мен өзүмдү тааныштырсам, ошол классташтардын арасында Узуналиева Разия, burada мен Расия ишчи, документальный Разия. Эки балам бар. Кудайга шүгүр. Алардын аталарынын көзгө өтүп кеткен, жаткан жерлери жайлуу болсун, атактары ыраазы болсун. Кудайыма миң мәртебе шүгүр. Ушул балдарымдын азыр жакшылыгын көрүп, бакытка толуп турган мезгилим. Улуу балам Америкада 9 жыл жашады, 2 баласы болду. Азыр өздөрү менен өздөрү Бишкекте турушат. Кичи баламды 25 чыкты, мына деп турмуш жолуна Кудайым буйруса бүгүн эртең атанса деп тилек кылып турган учуру. Күрсү күнү буйруса Америкага учкан турат. Алдан өзүнүн ордун тапсын деп тилеп турам. Анан мери өзүмө Кудайым күч кубат берсин. Бир туугандарыма кошулган алтынай болгон силер барсыңар. Жүрөк болуш бар дегендей, ушундай жакшылыктарыбызды бөлүшкөнгө катышкалар бар дегендей, баарыбыздын алтындарыбыз аман болсун. Кудайым буйруса, мындан да көп жакшылыктарыбыз көп болсун. Биз ушу 45 жылдык деп чогулуп атканыбызда, тилек кылып атканыбызда, ар кимдер бизге кубанып, көз ачып, ынтыбактуу экен дешип, ошол ынтыбакты баары келип, биздин аяш экендер ушунун башын кармап турган. Биздин жашнакай алтындай болгон балдарыбызды ушундай алдыга жетелеп, жашнакай жакындашып, аман эсен жетелешип жүрүп атасыңар. Мындан дагы силердин жакшылыгыңар көп болсун. Кудайым буйруса, ортоңузда ушундай сыйлар боло берсин. Бирибиздин жакшылыктарыбызга кубанып, биз аман эсен жүрөлү. Биз эмне азыр көрө турган, ойлоп биле турган мезгилибиз Кудайым буйруса, ошодон бизди кемитпесин, жакшылыктарыбыз көп болсун. Өзүмдү тааныштырып өттүм. Алтынбек мени чалаучу билет бош керексиң, Казимирдин апчысы боломун. Сен болсо ошо бизге окшогон эжекеңди, бир туугандарыңды ушинтип кубантып жүрөр, өркөнүң өсө берсин, алып кетейин. Жакшылыктарга дайыма күбө болуп жүрөр. Арбаңыздар, алтындай болгон менин классташтарым, аяштар, бүгүнкү биз үчүн өзгөчө күн. Өзгөчө күн деген Кудай ушул күндү жеткиргенине Кудайга өтө ыраазымын. Бул күндү көпүлүк болуп калат экен. Кудайдын ушунусуна миң мәртебе ыраазыбыз. Мен болсо 45 жылдан бери шаарда жашайм. Тааныштырып коеюн, Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Кызматта иштедим. 2 балам бар, бир оğlum бар. Алар да өз оозун. Ушу ата-энеге эң башкысы бакыт бул жанагындай эки аташ үйдө жашоо эмес. Шоңдуктуудай байлык эмес. Ата-эне үчүн байлык, бакыт бул балдардын жакшы чыгышы. Караганда ошолордо жашаган эсебин көрүшү. Ал эми азыр ушул учурдан пайдаланып кетип, айтып жатат. Аруканчылык барганда билесиңер, бекем биздин анан бит маңдайындагы апалардын бири кайсысы менен унутат, кайсапан айтты аруканчылык, кайсапан айтты билбей атат. 90 жашка чыксы, анан өзү эмеге кетти дейт. Үйүнө атып өтүп, чай ичкандан кийин жетелеп апамды артып эмеге жолдо чоң жолдо өтүп коюн десем, анан сурады, апа 90 жашка чыккан аябай эле оору бош келди, аябай узак бош жашасам, артыңда карачы, арукке деди. Мына чоң жолду көрдүңбү? Ооба деди, түшүнгөн жок. Анан ушу чоң жолдун арт бетине өткөн болгон. Апачы, анан бул бир өзүнчө эле бир философияны чындап кетсе, турмуш жашоо деген ушул экен, жашоо деген ушунча бат экен, аны билбей калат. Анан жашап учурда дагы баягы турмуштун ысыгы болот, суугу болот, муздагы болот, эмеси болот дечи эле. Анан ошону ар бир нерсе өз учурунда сезбейт экенбиз. Чындыгында турмушта ар кандай кылып ага Кудайым, ар баарыбыз деле бөлөбүз деп эч ким жок.
ошондой болсо дагы мен ушул жерде отурган ар бириңерди карап туруп, биздин ата энебиз тиги жайда болсо дагы ошо биздин ар бирибиз менен сыймыктанып болуш керек деп ойлойм. Себеби Кудайга шүгүр баарыбыз эле очуруп ачабыз. Кудайга шүгүр жашоо жакшы, жашоолор баардыгы жакшы. Анан ата энени уят кылганда биз эч нерсе артыкка нерсе шарт жасаган жокпуз. Жумуштан болсун, үйдөн болсун, баардыгы ушунда биз ийгиликтерди жаратканга баарыбыз аракетибизди кылдык. Ал эми ушул жерде бүгүн эми дагы бир жолу сөзүмө бөлүнүп урматтуу биздин аяштар, сиздер аябай чоң таасирибизди билдиребиз. Ушул биздин классташтарыбызды жаркыратып, жакшынан кайгырып, эл катарында, элден тагыйда элүүдө артык кылып алып жүргөн сону үй бүлөгү анан жаркыратып жакшынан бүгүнкү күндү бизге уюштуруп берип аткандарга силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Эми баарыбызга Кудай тынчтык берсин, мамлекетибизде тынччылык болсун, баарыбыз ден соолук болуп, бала бакырабыз менен чогуу баарыбыз тегелип тууган болуп, эч ким жамандык эч качан көрбөсүн. Баардыгыбыз үй бүлөбүз менен бактылуу бололу, бар бололу, бай бололу, аман бололу. Аманчылык элүү Барболсуздар эжекелер, айтканыңыздар келсин. Айнагүл эжекебиздин айткан сөзүн бирин үзүп көрсөк, буга баарыбыз толуп кошулабыз. Акелер, апалар, аталар, ушул сиздерди төрөгөн энелер, сиздер менен сыймыктанган ата энелердин баары тиги жайда экен. Ошолордун жакшылап сураган жеңилине берсин. Элибизде шариятта да айтат экен, энебиздин курсагында 9 айга чейин жашайт экенбиз. 9 айдан кийин бул жалган дүйнөдө баарыбыз жашап аткан турмуш 90 жылга чейин гана экен. Узагыбыз 90 барат экенбиз. Эми ошол сиздер айтып жаткан чоң ата чоң апалардын баары 900 жылдык аркы дүйнөдө. Андан бейишин берсин апалардын аталардын. Сизге толуктоо үйрөтүп айтып атабыз. 100 жашка чейинки жаш куракты сиздерге берилсин. Ар убакта бар болуңуздар. Жүндөн болсун жемтириңиздер, үй бүлөңүздөр ар убакта аман болсун жаныңызда. Кемпириңиздер сиздер менен мактана берсин. Сыймыктан 50 жылдыкка да чоң болуңуздар, бар болуңуздар. Кемиңиздер дайынбыз. Азырда бир Рахмат, айтыңыз. Айтыңыз. Анан мындай экен турмушта жашоодо баягы мен классташ болсом дагы баардыгыбыздын иштеген жерибиз болду. Мен өзүм мектептен иштедим, жогорку сотто иштедим, коргоо министрлигинде иштедим. Анан азыр аскер институтунда мугалиммин. Кудайга шүгүр. Эми жакшы ийгиликтерди жараттым. Негизичи анан заслуженный пенсионер. Заслуженный пенсионер, заслуженный мугалим болгон жатат. Буюрса дейм. Анан ушул менен эмнени айткым келип атат? Буну айтып мен мактангым келген жок. Мен Кудайга шүгүр, мен деле министр менен, мен деген генерал менен жогорку соттун председатели менен дегеле кандай адамдар болбосун мен табакташ болдум ошолор менен. Анан биздин классташтардын артыкчылыгы эмнеде? Могу классташтардын артыкчылыгы ушунда экен. Сен министр болсоң дагы баары классташсың. Кандай болбосун? Баары классташтын бир жакшы жагы классташ деген теңсиң, тең тушсуң. Ким болсоң дагы. Ал не имеет значения? Сенин бийлигиң дагы. Анан байлык адамды, бийликти адамды өзгөртөт экен. Анан байлыкты адамды өзгөртөт экен. Негизичи анан Кудайдын иши мына өзүбүз Кудайга шүгүр жашка келдик. Эми мындан ары биздин балдарыбызга Кудай ыйман берсин. Жакшынакай билимдүү балдардан болсун. Анан алар дагы чындыгында биздин классташтар башка классташтарга караганда бир сыймыктанат. Бирөөлөр болсо сыймыктанат. Чындыгында мен дагы өз классташтар менен сыймыктанам. Эми мынакей аяштарыбызга да кеч болсо дагы кээ бирөөсүн азыр көрүп атабыз. Аябай ыраазыбыз. Мындан ары жакшылыктарга чакырып жүргүлө. Эми Алла Таала бизге канчалык өмүр берди, биз аны биле албайбыз. Анан ошондуктан баардыгына
кыздар алдында балдар биздин бир жерибиз кыздар өзүнчө балдар өзүнчө дегеле негизи жашоонун дегеле немеси ошого окшойт деп койдум менчи эрежеси ошондойбу баягы эми аманчылык болсо кимдин баласы үйлөнө болсо залеж баардык классташ кыздарды балдарды баардыгын чакырасыңар анан аманчылык буюрса анан алтын сагадан баягы мен мугалимдин өрүк сүйрөп көнүп калгам анан менин коллегам экес кыргызда ушундай жакшынакай сага окшогон балдар аман болсун бизге да жакшынакай маанай тартуулап ушул жерден канча саат болсо дагы мен тикеңден туруп жакшынакай болуп ушундай сөздөрүмдү айтып башкасын айтып иреттеп берип атканыма рахмат. Өмүрүң узун болсун, ишиңе ийгилик болсун. Барболса эжекелер ким үстүртап коебуз? Ким үстүртап коебуз эми? Ай эжекелер бирибиз жакшы көрөт. Менин бир чоң немис бар. Өзүм жакшы эле аялмын. Ооба. Чоң немис ырдаганды билбейм. Ушул жаманда ырдапты көргөн эмесмин менчи. Рота стройся деп коюшчу башчысы. Военныйлерди алдан жакшы башкарат деп кошту. Рота стройся деп койсоң, деп строй менен. Ооба. Тизилгиле. Буюрса, сиз демеңизсиз, айым буюрса, стройдон чыгып, барып, чоң бийлик беришет антракта. Эжеке мээрис отурабыз. Рахмат эжеке. Эжеке мындай да. Эжеке сизге оор болуп кетсе, биз кармап турабыз. Эжеке белең гана турабыз, эжеке мындай да. Биз шааны шөкөттөп келбейсиз. Сизге да бир микрофон отуруп берип кошула бериңиз эжекеге, бирдекен ырдаса, сиз аркасынан бирдеке дей бересиз. Айша же Гүлнар ырдашат. Чындыгын айтырам. Anda
Көрші культураны жетектеген. Сөзін бермей кетті, бірақ жақын бересің. Бөтенені сойса да қасап сойсын. Көпші культура дейді, қайра ұстайсың. Деректі культура. Қайда билейсіз бе? Siz aytқан 6-cı gününe kelin. 6-cı gün geçinde de uakты sağlık. En sonu bulunlar diyecek. Barmanızlar kolçak koyuyorlar. Kolçak koyuyorlar. Şaydıl'dan Oğulcan diyecek. Cavurut diyecek. Temperesleri kolçak koyuyorlar. Oğulcan diyecek. Ayına bilecek. Cavurut diyecek. Temperesleri kolçak koyuyorlar. Uşun anahtarımızın yaştan kaynağı bildiğine iyi. Biz ona çakan antrak yazayız kayadan gelmişler. İyi kız ne kez olmuş destek orada. Андай моңғол 45 тұрғасына дағы 50 қосыла
Kalbe. Neydi? Olay buyursa, yaxşıma yeterek ayıp hoş geldin. Yani yaxshilik bo'lsa, omonchilik bo'lsa, unda ko'ramiz. Günler yerden soğuk, omonchilik bo'lsin. Son molada şu anca bütüge varız. Dayım şuna bir kutkunsın, yaxşı günler çok olsun. Bağımsın, aman eseri, bağımsın tanıştan beni, aman boğula, asman dayım açık olsun. Yaxşı günler çok olsa, dayım çoğumuz gibi oyun şuna yaxşı günler çok olsun da. Anam ne diyeyim, bize olay en soğuk versin. En soğuk kısırlarından olurken o. Şu ayaklar şart olan şu istikrarlaşmalar artıyor böyle çok rahmat. Görgünüz var iken, görünlük var iken, sizlerce el çocuklarla görünlükleri var iken. Sizlerce anam bir vahşe görünlük, can bu bayda görünlük olsun. Nimetlere görünlük olsun ki, ama gitmek olsa görünlük. Açalım şey. İyi mi lan? Görünlük olsa var iken. Daima casılar şimdi kaçına görünlük görünlükle bazı takayım. Görünlük versin. Görünlük kabul etmesin. Şu bazı basmanlarıyla bağırmış yaşlıları böyle olsun. Tanıştık böyle, kulak suyu için 3 kız ekolojisi var, gülü, cahili, Kuday'a şükür. 10 cihim var, altın evi var. Kuday'a şükür. Oldu. Evet. Camarat tezgahı. Ben de yapayım, ben de psikolojide biz orta hoşçuya geçeceğim. Adam çıkardı. Aynen buradayım. Tamam. Rahmat. Rahmat. Sıraşına kapattırdı. Tamamda tatlı olsun. Ecekeler üstünde çıkıp tapşırıp koyalım. Sekin emin sırtacığım şamalda pezenişte duran hayradan bile antraktı bulundu. Sizden hiç çakam 10-15 antrak olsa bu kez oturturasız. Hazır bir mikrofonda benim sistemi kapatırım. Birinci parla bir oluşumda değil, 3 var. İyi iş var, hep var. Kimse de olmadı, iyi iş var gibi oldu. Cezbe bir ayakta aslında, birinci var gibi oldu. Okey, İzleyelim mi? Yapacaklarım, Gecenin olmayacak. Çoğu dediğim kız taksiyonun üstünde bayakları değil indiriyorsun. Buna göre bir Orta. Daha da barış biri işte, barış biri. Güçlü ilgileri çakal. Birinci, güç mesara. Destekli var. Bunlar var. Fakirler çekimler yapıyor. No, var destek parlara çok. Destek bir öğün tutma olarak, bir öğün destek o da benim uğrayıştı. Ben o şekilde oturup seviyeci de rüşket meselleri. Aa. Tuttura. Anladım. Tura. Sırttaki bir yerler var. Sırttaki sınav. Diğer sokaklar sırasında. Aynı şey. Bu gece arada
Kimse. Hava. Bu diyeceğim canım ona kadar ben diyeceğim. Telefon. Ya diyeceğim. Ya çağırır seni. Hayır. Anda 10 bin foto. Bana 10 bin foto. Değil. O zaman üçüncü foto. Yok sen. Benim oğlum bütün Makinacı. Yemin normal kandan mutlu olabilir. Açık buna görüşürüz. Dört fazla. Çekil. Ortada hoppa. Park var. Birbirimizle koşulmayın. Sizde de duran. Birbirimiz bilgi varlardan 3 ayında artık tekrarını bileyebiliriz. 3 unutmayın bilgi var. Bak bir hafta neyle görüntü? Kendiniz birlikte patrak etmezler. Bu parklar birlikte tuzanslar. Çekil. Sizde de duran işte. 5 var. Sizde de duran. Birbirimizle karışık etmeyiz. Uşu özür şeyde turup, ben kana sizdeki baraktı 3 unuttu bir isimlerim. Siz doşulmayın, birinci, yeğici uşu böyle. Ben toktor kolumuz bitkende toktor durağız. Hayırlı olan söyleyeyim. Yok ben şanlık paranın bilmem. Birinci muzikalız gitti. Birinci muzikalız. Ruhsat olsun.
Жамбырат жерде қалыстықты сөйлеміз, елі приз тапшырамыз. Жамбырат жерде де қалыстық сөз. Барын жақсы білесің. Жамбырат жерде birinci, üçüncü partnerindeki en hazır Bakire Ece'ye yerden verip priz tapşırağında siz bir қалыстық сөз ұстайсыз. Қандай демеш болады? Қалыстық сөзім ошон бүттүлөр жақсы биледі. Анда болчақ қойылышы билігендері бар, приз тапшырып қойып болчақ қойылды. Біздің жақсы ой мақсат бүгінгі сағылу кешемізге отырып берсеңіздер болады, пікіріңіздер арамызда қайдан астерді шул құтты дастор қонышын шақырып, орындықтарға шақырып берелік. Келіңіздер, жекелер. Апчелер, барыңыздар тыңдап, олды өткен оғаңыздар мемлекеттер, жан жасыстар, ардайымышты билеп тұрыңыздар, қартайыңыздар, қаруаңыздар, жас болып, жашарып, жігіттер жандар билеп тұрыңыздар. Келіңіздер, анамызды, құрматты қонақтар, ежекелер. Қайрадан төрімізге шақтамыз, салтанамадан biraz есім алып берсеңіздер, қайран дастархан үстінен той шарапат қылайыз. Келіңіздер. Құрматты класстастарым менен, алтындарым, балдар, қыздар, отаңды бір аяштар, үйелер, бүгінгі жерде жадырап жайлап Құдайдан машинаны қосып берген күніңер құтты болсын, адамдар құтты болсын. Молодцы! Сап держай! Бұл класс башты мұқты, бұл класс үскінтігіп қойауыз, бұдан қойырыжа, жадырап жайлап. Алтындарым, сенеді шығып, денсаулық қалай. Aman bololu, жалпарыбыз. Кичине денсаулық үшінді қоятындар, аға Құдай далама тарымдайды, жақсылы әлі көп, жақсылықтарға бірге боламыз, кәй кішінеде. Бүгінгі күн біздікі, Құдай бөлімізді. Мына жадыра ойнап отырасыздар, мен дүшкілерді көріп, менің қуанышым ойнап отпай, мына шүйелі отырам, алтындарым менің, бір туғандарым, күйелер. Сіздерге рахмат, шығындарды алып бет, жастап алып жатқаныңа. Жақсы, сіздерге рахмат. Елі, анша тұра, жастап олжақта менде көрішін қауіпсіздес қойып, олай бөлігі. Аланда отырарымыз, тәйіш. Күніңір, бүгін түн шағады есті қалары, тарықты қала тұрғанда, алтынбек. Арачы, вашыңа тоймады, жапырған басында. Розыбек, қандай? Жақсың бе? Алчей, көріватта. Бері қарап қойғаншы. Айта тұрғаным айту арманда. Ей, оқшпай. Ұлып тұрсың. Біз үшін жақсы отырып қойғынан. Біз үшін де сүйіп қойғынан. Çok rahmat. Eğmi sen ұлып тұр. 50 жылдық büyük balдар менен шаардық сілерден. Biz toysa ona koyarız. Oğullarım менен, soğullarım менен. Amancılık bolsa, ağlarımda deniz olsa. Büyük balдар demeyin, miyima koşup kettim de. Ama biz enki... Neyle sen koşmayın? Sen koşmayın desin. Sen yok, sen koşmayın, sen büyük baldarı koşmayın olur. Ben jönle miyima koşup kettim. Enki 50 жылдықты шарда 5 өңір шарға чақырасыңар. Бұлар қошылбай, сен шардақты қандай айтасың, өзің білесің. Қандай жайғарасың аларды. Мен саған как айтам, класком қатар айтып отырмын. Орчкасына класком, алтына класком. Әйге көздің де кере жоқ, қолыңда ақша болса, все, көздің.
Beşiğimde 4 erkekten bir çıkayım. 4 erkek akçayı menen 5 olsun. 5 olur şarap gidiyorsun. Buyurun sayetsin anam. Akçayı boşluk, özü boşluğu da tam. Sen 5 adam boş boş. Allah 4 öyle yapsın. Böyle 5-7 seneli bir kız olsun. Kızmatkер жигит уул кыздардын атынан ушулардын кызматы аркылуу мынакей буюрса уюштуруу тобунун атынан алгыстарды тешпемак. Erkek balgar, kızlarının özü canım. Beni özledim. Başkanlar oldu. Kontrol olsun ya, kontrol olsun. Yine benim yaptığım şey var. Tamam. Urmatlı eşekler, evet, sizlerge çok eşekler, yaktan baykeler, uyuşturucu тобунун атынан жакшы көңүл назар буруп берди. Эми сиздер да көңүл назары буруп берсеңиздер, uyuşturucu тобунун жигиттери үй бүлөлөрү менен үй бүлөлөрү тоштуруп, эгергиден ушул жигиттер чыгып сиздерге кабыл тилегин билдирip, буларда турмуштары бар тапкан алтындан болгон айманчоктой олуктуу жандан тааныштыргысы келип атат сиздер менен. Буларга ушул үй бүлөнүн семьясын айтып, баягы корккондон жүрөк жабылбайт, сүйүүнөн маңдай айрылбайт деп аңсаттай, бүгүн ушул сүйүнүчтөрүн тең бөлүшүп коюңдар. Кудай корккондон алып турсун. Анда эмес ушул 5 бармагыңыздарды тамакка колуп жакшы отуруп бериңиздер. Азыр 5 бармактан кийин буюрса, кайсы үй бүлөлөр тийген, ушул үй бүлөлөрдү бул жактан чакырууга бир аз кулактандыруу жасап коеюн. Ушул 5 бармактан манан эми Жабил байкебизди, Инамат жегебиз менен, Бакболот байкебизди, Айнура эжекебиз менен күтөбүз. 5 бармактан кийин. Ушул аталган байкелер бир 5 мүнөт деген сиздерге ушул тоз кезегинде уюштуруу тобунун атынан деп тамактан кийин буюрса, Жабил байкебиздин үй бүлөсү, Бакболот байкебиздин үй бүлөсү ушул 2 үй бүлөгө уюштуруу тобунун жигиттердин konuşan koyulur. Maka urulları деп баягы сөздің башында айтканда эреке эгизди дөлөлүнө илин урулар болуп калгандай үмүттүн башташтардын улуулары деп мынакей жакын тургуздар.
Bonuscası, onun bir de topladı. Dostlar.